Assalamualaikum, урматтуу KG каналыбыздын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Биз бүгүн Оштогу автоорунда турабыз. Туугандар, апта күнгө жекшембе спринт эле катары келдик. Бунусунда жалаң гана эси бар, баасы бар дуускаттарды көрсөтө берейик. Ушул ак түстөгү дуускаттан баштай берейин. $13.500 сураптыр. Узунунан көрүңүздөр да, грузовой. Жакшы, баасы канча болот экен? 2007 объем, он расходдайт 705 менен 0.8 номуна чалсаңыздар болот. Жакшы, дөңгөлөктөрү зимний болгон экен. Жакшы. Биз арт жагынан көрсөтсөк. Ана, фаркоп бар экен. Ош регионуна каттаган спринтер. Туугандар, так. Биз кийинки грузовойлорго өтөрөйүк. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Бирге болуп туруңуздар. Жарнама 24 каналынан катталып кетиңиздер. Бардыгыңыздарга кутмандуу күн. Дагы бир Volkswagen дуускат. Көрүңүздөр да. Кичине иштери бар экен. Жылы 2010, 2.5 объем, 0996 22 02 35 14 147 окшойт. Ошол номерге чакырсаңыздар болот. Көрүңүздөр да. Ошол жерлерде кичине иштери бар экен. Ассалаумалейкум. Кандай? Жакшы экен. Баасы жеген экен. 700. Машина жолдору барбы? Кандай машина? Кырөөз, Алган кырөөз дейт. Жакшы. Болду. Жакшы, ушул жерлерде кичине. Канча көрөт ага? 450 миң деп атам. Мынаныбы? Наркы. Дуускат кандай? Дуускат. Азыр өтөбүз. Ушул жерлерде пассажирский дейт. Ушул жерлерде кичине кеткен жерлер бар экен, туугандар. Фаркоп бар экен. Жакшы. Фаркоп бар экен. Дуускаттарбы? Жок, азыр аралаштырып урабыз ака. Дуускаттарга өтөрсөк. Бул дуускаттын эси жок. Дуускаттын эси жок. Кийинки дуускаттарга өтөрсөк. Бунун деле эси жок. Эси жок деп тата албайбыз, туугандар. Эси бар гана, баасы бар гана дуускаттарды татабыз. Ушул жерде дагы бир дуускат турат. Көрүңүздөр да. Кузовда битте иши бар. Калган жагы зың, мотор ходовой зың. Кузовду карасаңыздар болду. Жылы 2004, 2.9 ТД 72 менен 30 70 51 номуруна чалсаңыздар болот. Бул жагынан карасаңыздар. Дуускат. Ассалаумалейкум, ака, кандай? Сотаңыз тинчпи ака? Ака, баасы канча экен? 450 миң, Аднем варианттар барбы? Бар экен, Мотор ходовойлор кандай экен? Жакшы, зыңкы бар. Мотор ходовойлор зыңк дейт, баары жакшы дейт. Оштар болот, Ошто болот дейт. Жакшы экен. Сотак дейт. Көрүңүздөр, дөңгөлөктөрү, ресорлорун көрүңүздөр. Арт жагын көрсөңүздөр, ушундай. Дуускат. Чесимге? Татайбы? Өтө яка. Жакшы. Ушул жанда бир дагы Ош регионуна каттаган дагы бир дуускат, спринтер. Адиктери сплошной экен. Задний дөңгөлөктөр зимний болгон деген. Өтө жакшы. Так, туугандар, зимний болгондо. Мына краскасын караңыздар, туугандар. Полировка болгон окшойт. Ички солуну көрүңүздөр. Жылы 2010, 2 объем, 8-10 расход, 700 миң сом сураптыр. 708 мен 831, 870 номуруна чалсаңыздар болот. Ош регионундагы спринтер. Жакшы. Ушул жанда да бир дуускат турат. Жылы 2010, 2 объем, 8-10 расход, $8.500 сураптыр. 708 мен жанагы номерге чала бересиздер. 2 спринтер бир адамга караштуу. Дуускат. Бул деле сплошный айнек деген. Жакшы. Тазалыгы. Жакшы. Ички салонду көрүп койсоңуздар. Атайын жасап коюптур. Жакшы. Биз кийинки дуускаттарга өтөрсөк, ушул дагы бир ак түстөгү 305-чи каттамда жүргөн грузовой пассажирный экен. Пассажирный спринтер көрсөтүп коёк. Баасы канча экен? Көрүңүздөр. Зимний болгондон экен.
Дускат. Ар бир айнегинде ашылып турган выходтор бар экен. Жакшы. Спринтер kimlerге akalar? Sizlerden bağış kaç ekan? 800 ming so'm turibdir. Ichki sonini ko'rsangizlar. Passajirni ekan. O'ta yaxshi. Bo'la turgan bağış qancha bo'ladi? Bo'la turgan bağış 750. Almashuv yo'llari bormi? Yo'q. Motor hadoyi qanday? Sizga 207. Sizga 207. Zinq baqiri? Motor hadoyi polisi zinq deb, polin jasagan deb. O'shtilar olovi? Jalot Dorot'ta 775 milyon 56 56 96 numaradan çalaslar. Juda 2001 207 объем 10 11 расход. Biz keyingi Duskatda o'tsak bunlar. Hozir bizning keyingi videolarimizda sapoktorni ko'rasizlar. Sapoktor bugun ko'p kirgan, bolalar arzon bo'ldi. Odamlar esa qiziqib videoni qarab turingizlar, keyingi videolarni qarangizlar. Duskatlar tatlaylik biz sizlarga. Duskatlar tatlayveramiz. Duskatlarga çörek. Şu жерде daha bir ko'k tusdagi Duskat Sprinter. Azır aka. Duskat ko'ringizlar da. Hozir jildarni balalar suraysiz. Zimniy do'ngalog'ida ekan. Atayın aslında turban jasab qo'ygan. Yaxshi. O'zir Sprinter o'ta toza ekan. Bahosin so'raylikchi. Assalomu alaykum, akalar, qandaysizlar? Besotangiz yaxshi? Bitta bahosi qancha ekan? 11 ming. 11 ming dollar. Jili qancha bunun? 97. 97. Объем? 29 tedi. Yaxshi. Motor hadoyi zinq pak axiri? 5 tonna qachon olib chiqdi? Yaxshi. Ashkana. Keji qor aka. Qirg'izcha berasiz. Az orqasini ko'rsatayim. Bunga ort jag'ini ko'rsangizlar, yaxshi. Atayın qo'shimcha do'ngalagi bor ekan. O'zi jasab turibdi. O'ta yaxshi. Akam tatib qo'ydi, tatib qo'yaychi. Qaysi Sprinter ekan? Shuvi? Jila 2007 2 объемda ekan. Esing telefon nomerini chaqsangiz bo'ladi. Kim esi? Siz aka? Boz qancha ekan aka? 11 ming dollar. 11 ming dollar ekan. Tushib beradi deydi. Motor hadoyilar zinq baqiri? Vardı o'zi. Nomeri qanday bo'ladi aka? Nomeri. Nomer olib beramiz. Nomer olib beradi deydi. Свежий перегон deydi. Грузовойda bular? Грузовой ekan. 35 taqa dokument tuzilgan ekan. Zimniy bo'lgan ekan do'ngaloqlari. Chirigan jeri yo'q. Ichki salonni ko'rsangizlar, elektro steklo paydonim ekan. Ko'ringizlarda. Yaxshi, 6 skupka ekan. Qara salon, yaxshi грузовой Sprinter. Yo'qdi odam keyin. Hozir. Oldingi boshlar. Ko'ringizlarda. Nomerini olib berasiz. O'ta yaxshi. Dag'i odnoskat Sprinter грузовой uzundan atayın shunday men joylashtirgan ekan. Nakleyka, tonirovka deb qo'ysak bo'ladi. Ichki salonni ko'ringizlar. Bu dele ortida serisi bor ekan. Свежий перегон deydi. Jili 2002 2 объемda 8 расход 8100 dollarga qadash ketdi o'xshaydi. 8100 dollar ekan. 554 bilan 73 0015 nomerine chaqsangiz bo'ladi. Nomerini o'zlari olib bergan. 311 sid ekan. Yaxshi. O'sha yerdan kishi ketgan ekan. Atak bardiq yerlari zinq ekan. O'ta yaxshi. Birildirdi. Jasab qo'ygan chog'i. Dag'i bir Delfin грузовой Duskat bahosini so'raysiz hozir. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Sotangiz yaxshi. Aka, bahos qancha ekan? 13,5 ming dollar, ha? O'tirgan bahos qancha bo'ladi? 13. Qayerdan kelgan? Yevropadan kelgan. Yevropadan kelgan ekan. Nomeri qirg'iz nomeri ekan. 1,5 yil bo'ldi ekan. Kelganiga 1,5 yil bo'libdi. Jili 2007 2 объемda 9 расход 507 men 06 05 65 nomerni açasanız bo'ladi. Turbina bormi? Turbinasi bor ekan. O'ta yaxshi. Motor hadoyi zinq ekan. 5 tonnagacha yukni olaveradi. Almasha turgan variantlar bor, ustiga aqchaga, almashuv yo'llariga, mashinaga, uyga, barterga. Kichkina mashinaga olsa bo'ladi, kichkina mashina, jegil mashinaga olsa bo'ladi ekan. Ortchaqlarni ko'rsangizlar. Kuzov tuğanlar
Өте таза. Мен сіздерге көріп айттым. Ешкі салонға өтсек, электростеклоподъемник деген 600 кубқа салондары қара екен. 3 адамға местасы бар екен. Арт жағынан тарсақ, арқы дөңгелектері рессоларын көріңіздер. Баткенский номерінде сақталған. Өте жақсы. Біз кейінгі спринтерлерге өтерсек туғандар. Мына қараңыздар. Мына не әке? Замаққа, дополнительный замаққа қалған. Осы жақтан келген, Дополнительный іштеді алда. Барлық іштеді. Бардығы іштейді екен. Арқасындайым бар үшін. Арқасындайым бар екен да. Жақсы, әке, ішімізге келейік. Біз кейінгі спринтерлерге өтерсек туғандар. Daha bir ақ түстегі двускат, грузовой спринтер. Бағасы қанша болып қалды екен? Пассажирный ба? Пассажирный екен. Зимний болондар деген. Жалауский номерына қатталған екен. Атайын фарларды қойдырып тұр. Жақсы. 2012 2.9 екен. 10-12 расход 700 мен 35-06-35 номерына сасаңыздар болады. Бағасыңыз сұрайыз сіздерге. Ассаламалейкум, әкелер қандайсыздар? Әкелер, бағасы қанша қалды? 13 мың доллар. Мотор қадалар зыңқ бағы? Зыңқ барды. Барды зыңқ екен, бола тұрған бағасы қанша болады? Сүйлешеміз. Алмаш жолдар бар ба? Бар. Қандай машинаға? Жеңіл машинаға екен, жақсы. Порттер болса ем болады. Порттер болса да болады. Машина қаяқта болады бүгінде ол машина? Оштелі болады екен, жақсы. Бұл зимний болғаны көріңіздер де, өте жақсы. Жақсы туғандар, бұл грузовой спринтердің есі бар екен, басы бар екен. Басы жазылбаса татпайыз. Жоқ, татпайыз. Басы жазылбаптыр. Так, ішке төрек. Да бір двускат спринтер грузовой. Көріңіздер де, Ош регионына қатталған. Жылы 98, 2.9 объемда, 10-12 расход, 77 мен 62 номеріне çalсаңыздар болады. Көріңіздер де, шіреген жері жоқ. Машина таза. Грузовой пассажиріне ұқсайды, өте жақсы. Ассаламалейкум, әке қандайсыз? Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Бағасы қанша екен? 700 мың сом екен. Мотор қадалар зыңқ па екен? Алмаш жолдар бар ба? Жеңіл машинаға ба? Жеңіл машинаға алмаш жолдар бар екен. Өте жақсы. Грузовой екен. Грузовой спринтер. Так, туғандар, біз кейінгі спринтерлерге өтерсек. Так. Матс бар еді бітті. Грузовойлар саттауыз. Так, туғандар, бұл грузовой несі жоқ, басы деле жоқ. Дельфин, үстінде холодильник бар екен, грузовой, двускат, 6 дөңгелектің зимний болымда екен. Ош регионына қаттаған спринтер. Бағасына 15 мың доллар сұралыптыр, 554 мен 72-56-22 номерына çalсаңыздар болады. 2008 2.7 объемда екен, механика дейді. Есі жоқ, бірақ бағасы жазылған. Арт жақтарын көрсете керсем, жақсы, ескі салоны көрсеңіздер туғандар. Ескі салон жақсы. Жақсы, 509 сид екен. 509 сиде. Задний камера бар екен. Задний камера бар олса жақсы. Спринтерге өте ыңғайлы, өте жақсы. Біз кейінгі двускаттар, туғанда двускаттар түгеді же. Біз еме аднаскаттар өтерек. Бізден кейін көрсеттігі үшін аман тұрыңыздар.